kita ada di dalam Transnusa punya airline. First time kita gunakan naik kapal terbang ni, we going to Jakarta. Punya flight time dalam 1 jam setengah je lah. Okay. Kita flying dalam Airbus A321, agak baru jugalah model ni. Okay. Kapal terbang dia mempunyai 3 seat, 3 aisle 3 lah, jadi 6 seat 1 row. Okay. So far dia punya check-in process dengan boarding very smooth. Sebenarnya leg space okay lah untuk Mi kan 1.68. Lapang dia taruh bag. Macam gini pun boleh. Kat depan ni ada poket kecil. Okay, tak ada screen. Sini pun tak ada dia punya poket. Dia punya poket kecil ni aja. Tapi boleh enough untuk taruh ni semua. Kita ada order makanan. Kita dapat 1 botol air dengan makanan ni. Okay, ini kita pre-order lah. Okay. Nasi apa dia cakap no? Nasi rendang. Nasi rendang ayam. Panas. Okay, let's try dia punya nasi rendang. Ada nasi, ikan bilis sikit, dengan sayur, dengan ayam rendang. Okay, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Jom, boleh tak? Air, ada coklat, okay, ada ni, okay, belakang dia pun harga pun tak begitu mahal, mampu beli. Untuk keselamatan, dia ada beri 1 pamphlet untuk doa-doa. Okay, dalam 1, 2, 3, 4, 5 meja punya religion lah. Reclining pun okay, boleh recline. Not bad lah dia punya reclining. Okay, not so bad. Not so bad. Kita dah sampai di Jakarta, Airport Terminal 2. Okay, baru landed tadi. Sekarang pergi toilet sekejap. Lepas ni collect bag. Kita akan pergi ke Kereta Halim untuk naik Wush. Okay. Jakarta. Now we are in Jakarta. and what are we doing here in Jakarta? We are eat and have fun.